bese sidlula ke zingena lapha iNombe ngabe ke inkosi yemeya la kodwa akekho oyangichazela ubaba uMathi lapha eJozini ngizothiwa senomthathela komshaya uthi yes ibishongo lento ukuthi singachazelwa ukuthi kwenzakaleni ngoba mina ngikhumbulayo ngoMathi ngikhumbula mina ethanda umphathi waseJozini esebenza umphathi waseJozini kahle waphindwa waba yinsizwa besiqala ukubona umasipala liphethwe yinsizwa nje waduma wazisa South Africa kanye neKwaZulu-Natal yonke and bambala bawabuka amabaholi abapopular enkathini njengamanje very few I think mangabala ufike ku5 ngamabomu uzoshwajana ngamabomu mangabala ufike ku5 enkathini ngeke wamfica uMathi ngokuvelela emphakathini ngeke ezinhle mangabala ufike ku5 amen KwaZulu-Natal ngeke wamfica futhi uMathi lokho ke ukusho ukuthi ima decision yokuthathayo ngalo muntu njalo kufanele abe questionable inkathi oqala nje mina ngiyikhaleni ngabe ebheke enkathini nedata futhi la ngizwali nalo inkatha nganginyanya indaba yalo ukuthi laliphaphela indaba senginkulu lifuna ukuyithatha ngobuqili nemkhuba yabo laligila laphunyuka kuloko ngabe liphuyukile noma laphunyuka ngasi noma sizojeni leli lezulu le idada lapho langizingela funa ukungibulala idada thola sizo thilisi kodwa indlela laphethe ngayo kujulukiwe udula lapha ingijulukiwe fethenga lama wiper lapha kunjani kwakhopta la KwaZulu-Natal uphethe impela kahle wenza umsebenzi emihle ngithema ngimbona la kunama award kwakhopta inkosi yemeya ibe unombolo 2 kubantu abaphophula xa abaphophula njalo abenza umsebenzi ngoweservice delivery uma ke ucwaningo lokwakhopta alenziwa futhi abantu abama-politicians lenziwa ama-officials awafika khona futhi kuyasizwa leyo nto leyo ikutshela ngokusobala ukuthi ikhona inkinga ekhona if ngama-flections lawa yini ama-flections lento lokugudlana lokho kuze kuvelekile political flexion hlikihlala kuze kuvelekile iyona-ke leyo nto leyo ebhedayo-ke ngoba mina kade ngisho nje lokhu ukuthi into yenziwa imbongolo lethiwa umkhuleko hlengwa nobubi bese kuzoba ubaba uHlabisi president angithandi especially these two angithandi awukwazi ukuthi unganikezwa i-national portfolio i-national task wena bese uyayi-regionalize noma uyi-provincialize bawo minister labo bantu engikhuluma ngabo in the whole country kule inkinga zoba sipala abaneyinkinga oLimpopo North West Cape Town kudubulana abantu kwamasipala bebulalana bebanga izinto Eastern Cape kodwa ngekumbone eqhamuka lapho uHlabisa uyibench woma nje engenomsebenzi walutho kwi-national task ubaba uHlabisa uVF Hlabisa 2VF no ungathi leli robot elikhandwa Elon Musk or the press ukhuluma ngathi udlala isithi yendalo yasiya lo umuntu loyo into abazi ukuyenza angazi mina ngoba sengiyibhale ngiyithumelele i-email u-speaker of the assembly ukuthi we-speaker ngicela ukubuza mina ukuthi akuyona yini corruption ukuthi even if it's under GNU kube no minister abahlala emakubo udu ngoba uma uminister nje u-off noma ukho off uminister la abantu bahamba imkhehlo bahamba nemulo banyoha udu amakati bayangcoba yonke into bayayayike into abayenzi bahlala na kwaZulu akaze babone mina inkinga engaka mpothu lapha emakhoyisana laba yilabo bantu labagqokana imvunulo eanda yesikhumba eyondayelela abagqosa amakhoyikhoyi kuleyinkinga zobukhosi lapho phansi koLimpopo lapha laboshikwembu lapha ulimbongolo upapa Peni lo phaqaqayo oyena uyojuluka nje eParliament ngovaselini usewa lapho yinto efanayo futhi leyo so ke nginenkinga eserious ngalabo bantu ukuthi is a pure corruption and is a daylight armed robbery
le corruption abayenzayo bafisela lento eyenzeke kulompana lo wethu ubambe imoto yemali wakhohlwa useduze isika ebhumu yaqhubela usendele kwasaliti le imijoresi le corruption impela ngifisela lokho ukuthi le corruption ingisayenza ukukhunyelwe ibhumu nina ngoba niyapeda. National task should be service on a national level. Ngoba yizipho ezinkinga ngoba namanje akukho basolva hayi ukuthi basuke beze ngohlangothi kahulumeni basuke bezodakela behamba umkhehla ngamabhano kahulumeni izinja